Hi guys! I'm here to share a makeup tutorial for morena. Kahan kaayo nag-message ako ana, morena na po. Unya, sa tinuod lang, lisod kaay ko mag-invite og amiga na morena. Kay, nakoy friend morena but she's always busy na. So, we never had the time. Then, napod ko isa ka friend, anak pod. So, ako ana lang i-share sa inyo ang tips for morena. Masking dili ko morena. Let's start sa BB stick. Kani siya is a number 2 natural beige. Sa tinod lang, even though you're morena or you're white, you're pink, you're yellow, kayo mangge, you're itom, you're lagom, kabalo ka unsay dapat buhaton? You just have to find the right shade. Ini siya, naa siya'y brush. Wow. Oh, amazing. I-share ko sa inyo. I call it the stripe test. Here to here, imuha na siyang unya, diha ni mo mabalaan kung tama ang color. Mag-blend siya sa imuhang skin color, pero kung puti kaayo or itom kaayo, mali. So, pangita na pud kag laing shade, hantod makita nimo ang tamang shade. Yan, guys. Oh, it means I'm wearing the right shade. May lang sa paspas lang man magdagdag. Mahirap lang magbawas. And, sayang din yung product. May din yung brush ha, in fairness. It's very smooth. As you can see, maganda na yung skin ko. Kunwari, ni guwapa, ninindot. I'm using the Nature Republic na order sa w2beauty.com. Ang ayaw idiin ang lapis. Just follow your kilay. Ayaw kalimdi isudlay. Kanay kilay, so kanang mga excess dira, diya naka mag-shade. Pwede man ka magbunot kung sa kaya ni mo yung pain. Ako di man ko kaya. Shave lang. Oh no! Ginasadya na ko siya ba na hairy good tanawon diri sa taas. Kay nag-uso man lang marag natural eyebrows ba? Gani, wala jud ka shave diri, diba? Na kung gusto iingon sa inyo. For me, wala may for morena makeup. Ang importante, you're happy and comfortable sa suot mong makeup. Nalaman nyo na. So, hindi to morena makeup tutorial. It's a message for morenas. Yeah. You have to curl your lashes. Wala kang lashes, you can put false eyelashes kung gusto mo talaga. Kasi it makes your eyes happy. Parang, oh. And uy! A cat's eye eyeliner. Nito ni mo mong dirid, mas less trabaho. Yan, eyeliner na. Oh, nipis to baga. Yung. Ingana lang gaman sa pikas. Wait lang ha. Cat's Eye Mascara. Volume lang lasting. Waterproof. Importante talaga ang waterproof. Kasi before, wala ko nag-waterproof. Grabe, murag no ako'y black. Ay, nag-makeup ako. Wala na lang ako nag-makeup, diba? Nag-smudge. Lain ko ito na own, promise. Let's use the blush. Kasi cutie pie. So, joke lang. Stick blusher. Kaning pink, ganahan ko kay gitry na ko siya last time. Okay siya. Murag lakas maka-cutie pie. The-blend lang siya. Okay, creamy siya. Dahil lang siya mag-blend sa BB. Oh, diba? It's a crayon tint. Ang shade niya ba? Ang shade niya is color pink. So again,
if mag-google gani ka, like makita ni mo rin na iba-iba ilang makeup, kay iba-iba lang jud ilang gustong color. So I think it's really a choice. Hello, mo't lami ka unan. Do you think sa aking makeup, mag-try lang mo, try until you're happy sa shade. Okay? Ako na ni tangtangan. Kabalong mga naman. Mag-gym pa ko. Lang, mag-gym ka na. Ani akong naman. In fairness sa BB cream, tama ang skin color, no? Unyang gabi mag-video me. Sarap ng aircon. I know, right? Game? Game! Game na ba? Game ba? Hi guys! So, karon gabi isa mo karon. Onya, naami i-try mga Korean products again. No, right? Pero something new for my dodo. It's called matcha! Guwapito daw ako. Joke lang. Para daw sa panglinis ng mukha para sa mga lalaki. Huwa! May mga panglinis pang lalaki. And this is from Korea. Korea. Maging kamukha mo na si... Try natin. Unang gagamitin, love, ay foam cleansing. It has plenty of fine bubbles that effectively remove excess sebum. Sebo. Short for sebo sa mukha. And waste without skin irritation and keeps moisturizing rough skin. Your skin purified and smooth by cleansing it. Okay na ako. Love, you have to rinse. Oh. Baka mapasukan yung mata mo doon. You can wash your face na. Yeah. Akin naman, it has 10 vitamins having effects in whitening, antioxidizing, moisturizing, and improving skin texture and intensity. Ay, napakita ko na yan habang... Kulit ko eh. Smell my face. Akin, amoy lemon. Hindi ko maamoy kasi may amoy ako eh. Hindi ko nga maamoy. Hindi ko... Tulog mo na ako. Relax ka. Oh. May sabon pa yun. Game na, loves. Gentleman. Emulsion. Sa'yo, emulsion din for men lang. Okay? Use your emulsion, loves ko. For men's. For meron. Iga-iga ka dyan, Bo. Nasa video. May video ba yan? Lami eh. Kaayo. Ako wala akong toner. Ikaw lang may toner. Oo nga eh. Share na lang tayo. Ayoko. Sa'yo lang yan. Bakit? Panggamit lang sa girls. Okay naman siguro, love. The Gleaming Toner with Whitening Functionality, which has the perfect combination of B10 vitamin complex and patented Callus complex, makes skin bright, moisturized, and soft. Ano? What is emulsion? Emulsion is
oil and moisture to keep skin glossy and bright. So, ingana po ba sa guys? This wrinkle care and whitening intensively cares for wrinkle. Oh, love, you use that for wrinkle daw. Balance of oil and moisture makes skin. How's your skin? Makes skin sleek and elastic. Kasi moisturizer. Kalami dong. Last thing siya before I'm gonna go sleep. My favorite. Sheet mask. Naa siyang flavor. Orange and pineapple. Sige. Try na natin to. Dali. Makain to. Oh my God! Love! It's an emoticon! Totoo. Oo nga no, totoo siya. Love! Hi! Masabi mo sa mga skin easy products dong? Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Salamat kaayo! Ganun. Nakakatuwa siya, guys. Hi, Shilena Nicolas Sapad. Hi, Asalme. KK Rio Shop. Hi, Madel Dalayot. Hi, Searching Beyond. Aina Lurica. Hi, I'm Kitty Cat. Hi, Dimple Alcantara. Hi, Yvonne Tapad. Hi, Maggie Agswai from Japan. Tagumtong, Kelvin Matthew. Happy 8 months, baby. Hi, Janice Obina. Hi, Darlene Mirasol. Hi, Thea Mirasol. And hi to my brother, Tony Dale Johns. Uy, I miss you, Tony. Sige na po.